Zdravo đaci! Jeste li spremni da vam objasnim dopusne rečenice? Biće vrlo brzo i lako. Kod ovih rečenica smijete da naučite veznike na pamet. To su veznici premda, iako, mada, makar. Da pogodim, premda niste nikad čuli, jel da? Premda znači potpuno isto što i mada ili iako. Evo primjera. Iako je zakasnio, nije se naljutila na njega. Mada je žurio, ipak je malo zakasnio. Veznici su sinonimni. To znači da isto znače. Iako je isto što i mada, a to je isto što i premda. Makar i zakasnila, on će je sačekati. Ove rečenice imaju službu priloške odredbe za dopuštenje. I, pa to bi bilo to. Lajkujte, šerujte, prijavite se na naš kanal. Vidimo se. Pozdrav!